Bafowethu sanibonani. Ngiyathobeka kini namhlanje uphungale njalo isidudla sendoda. Sila namhlanje emakhosini kuyaphoqa ukuthi inhliziyo ngathi zingabekwa phansi impela ke namhlanje. Ngiphethe udokotela bafowethu namhlanje ngiphethe udokotela uDr ke inyanga yeshumi. Bafowethu ngizocela ukuthi impela ke namhlanje ngibe umoya phansi kuningi sokukhuluma kuyimfihlo eningakwazi nemikwaziyo. Ebonke njalo dokotela sanibonani. Siyakhulekela sizweni sonke, sikhulekele South Africa, ngase sikhulekela nangaphakathi kwezilwandle ngoba phela lento sekuyona njengamanje sikwenye indawo sesebalazweni semoyeni ohambayo ukusebenza izithunzi nenyama yethu sibonakala kodwa sibele eKapa sila eBergville sila eGoli sikuphi kodwa kwanamhlanje ke ngithi useBergville ngoba umuntu wasemangwane kunjalo cha dokotela siyajabula kakhulu ukuba nawe namhlanje sikuvakashele nje siyiphungalenja TV sizojula sizokubona kukho nje esizokwenza la ekhaya sungamana uhlole phela ngoba sesifikile ngeke iphume imanzi ingenile emanzini ebonke njalo abadala babebona inkomo ngodala emaqakaleni uthi hayi uyanathila manje so ke namhlanje baba besicela ukuthi ke nisithathe nisibeke ukuthi umkhulu yini kunalombuzo ngeke ngawuzwa lapha uthi kuTikTok uthi ayikho yini enye imali ongahlola ngayo wena nyanga yeshumi omunye nje kujwayela ngabi lapha ngifuna ukwazi ukuthi leli gama liqhamuka kanjani engabe vele kuhlolwa ngayo lo yini ishumi la ekhaya. Hayi ake sikhulekele ngesibonga kakhulu Phungalenja kodwa ayisebenze lento. Lento lena qala isebenze. Sebenze yona lento sivele seqe. Ngeke siqale la qala kodwa angifuni ubabingelele umuntu omkhulu kakhulu. Ngibona Phungalenja so ne rust. Liyangixaka la ukuthi manje ngekusakhala ukuthi iqoqo sezothi gugu kanti khansi ushaye sizwe inkingi uPhungalenja wasuke weza ubuhlungu wabona no uPhungalenja ake ngikhulekele nje kuso sonke isizwe inyanga yeshumi engumbekezeli ngegama lokuzalwa ke uyazi ombekezeli ababaningi nje umuntu ombekezeli ke nje uyazi ukuthi akusumuntu odalelwe ukuthi ethambe udamatisi ubophe umbokazi nje lapha ukuthi umbekezeli uyabekezela ngempela ngikwaka masibuko isibongo ngizalwa isithole sakwahadebe uMahadebe ke nazi ukuthi abantu bakamthimkhulu ngani ngelekelo uhluphi ngidabwa khona endaweni yaseBergville ngazalelwa khona nami ngaba lijongo ngangena kuphinga emnganeni ngadlula emnganeni ngawumbekezeli nje ngithini kuze kufike isigaba sokuthi sekufika lo msebenzi ke namhlanje uPhungalenja asengazi ngawe sezokuthiwa inyanga yeshumi nakhona ukuba unyanga yeshumi azange kuvele kuthiwa nje inyanga yeshumi kunezinto ezenzeka kuze kufike leli gama elithi inyanga yeshumi esengiligodliswa ngabanikazi bomsebenzi ngifuna ukubuyela ekutheni ke ngithande kakhulu umbuzo wakho nokuthi kunalento ebadidayo abantu bethi ethi umuntu uhlola ngeshumi ngempela na ngiyacabanga ukuPhungalenja nje uyawabona nawe maningi kanjani amashumi angivezela amashumi ukube lamashumi lawa awekho ngaba wekho la phansi embengeni ngabe ufico 100 rand ngabe ufico 200 ngabe ufico 500 njengamanje ngoba ekhona amashumi ubuze wathi ngempela na wasukuma impela uyiTV wathi ake ngisukumeke ngimlande umuntu ngimlande ngqo ngifuna ukumbona ukuthi lento asebenza ngayo iyona Phungalenja ngiphila ukuba ifiki angiphili futhi ukuba namanga angidlali icontent mina lento yama content ukuzosehujwa na ku TikTok kuthiwa wenza icontent angikho esikhathini angikho nje kuleli content mina abangikhiphe kulo link umsebenzi engisebenza ngento eqondile futhi ngiphume ekhayeni lesintu ngqo azange ngivele ngivuke kusasa kuthiwa nyanga yeshumi azange ngivele ngivuke kusasa kuthiwa susebenza ngabantu ngaqala phansi dlozi ngaguqa kwahlatshwa kwabikwe emsamo kwashiswa impepha azange nginqabe ngwaqweni ukusebenza ngabantu engifuna ukuya khona lokho ukuthi ngisebenza ngeshumi kuyikona angifuni ukwanda kakhulu ngifuna ukuphendula nje leyo impendulo ukuthi lokho akuthiwa ngihlola ngeshumi ngihlola ngalo ngempela ishumi akona manje yazi ukuthi ngididwa into eyodwa ukuthi ke ziningi inyanga lapha kwa TikTok nasemhlabeni nje ziningi inyanga futhi baningi abantu abahlola ababiza amamiliyoni no 12 million abanye babizwa bani kanti yini okumele umuntu ayenze ukuze aphile kahle abe nepeace ngoba phela nakho usuyihlolela ngeshumi
sekunemibuzo futhi uhlolelani ngaleli shumi mhlawumbe baba ungasichazela ukuthi udokotela ukuze akhethe ishumi yini le ebalekile wephunga lenja ngizokuchazela ukuthi omdala azange ngilikhethe ilona elangilandela okay liphushwa imisebenzi yalo ukube ngathi mina ngikhetha ukusebenza ngeshumi ngangizoba nombuzo ukuthi nengihlolela abantu abawu15 imali leyo u15 rand kodwa ngembangela ukuthi umsebenzi nekuthiwa sowufikile abantu abadala ungakhomba ngisho nakusheleni bethi hlola ngosheleni njengamanje ngisho nalangeni kunalezi imali zakudala ezakuthiwa uthi lezi imali lezi o5 cent bakudala bamhlophe sidila ngento ekhanyayo ekutheni ukuthi kuzokufike la isigaba sokuthi ngifike kuyo lento yokusebenza ngifilanga mina 2013 ngiqala ukusebenza abantu okay ngoba abanye sebazi inyanga ayishumi 20 bani 2024 bani ngaqhama sebona inyanga ayishumi angiqalanga mina ngokuhlola ngeshumi ngaqala ngo50 rand uqala nomsebenzi ubizo lengibiza ngangila eGoli ngasuka la eGoli ngumlando kimi ngangidohoza kwenye indawo ngangidohoza kuyona ngila eGoli ngisabatha ngihamba kashaya kodwa kwathi nekufika lolu bizo ngehla azange bemnandi insizwa zikhona engangihlala nazo ziyazi ukuthi ukuze ngisuke la eGoli ngo2013 ngiyemakhaya ngehla kanjani kwaba umnandi ngoba nami ngangenwe lento ethi ngisegoli ngifuna ukufaka kebhisi ngibeke ijongo ngifaka ubrain note lekuthiwa hambe emakhaya ngagoloza zange ngehla kodwa kwafika isikhathi sokuthi ngikhombe emakhaya ngokuyosebenza wona lo msebenzi ngaqala 2013 ngasebenza ngangihlola ngo50 rand kwaya kwa 2017 20 bani leki yabona kwaphinde ngabe sengihlola ngo100 rand ukungani u100 rand lo still ngiyasebenza angaze mina ngaphupha phungalenje angiyona lenyanga yake yaphupha nyangaze nje ngaze yaphuma sidalwa sami nje ukuthi inyanga iphuphile kungeke ngiphuphe kuyoze ngithulile kwathi lapho ngisebenza ngalowo mali ko2014 ngase sengihlola ngo150 sengiyayazi phela ngani imali yokuhlola ungehla kanjani ukuthi sewazi imali ubuye phansi uyomphuzwami lapho yangizwa ngeke ngithi mina ngiqale ngo150 ngisuka ku50 rand ngazi ukuthi nekuma abantu mhlumbelana ngaphandle abawu10 kusuke kuyimali abantu abangani lapha abangenani kodwa ngangena esibhedlela lapho ngale ngihamba ngemoto kokhona imoto ekuthiwa iCLK i350 eyayisilahla ngikhona lapho ngisebenza engangena ngayo ku-accident ngavele ngahluthuna yuhlanga ukuthi imoto yakuphonsekaleni emaplazini abelungu ngaphapha esibhedlela nempapha esibhedlela eMnambithi ngipapha masagcwele udokotela izibuzo ukuthi ngifika kanjani la lempapha phungalenja hayi umhlophe phezulu sengishonile hayi kanti ngihluthune ngidlule ngabona ukuthi hluthu kuhlanga bengibize bengimemeza ngithi ngiyakhuluma udokotela aphuma uphila ingishayile istroke ngithi hey wena khuluma uyabona ukuthi ukupha kuphuma ngithi ngisabethe ngiyakhuluma kukhulumeki umlomo uside lonke leli wephungalenja lilokhile lifile ngithi ngiphakamisa umlenze nguphakamisa oka right isandla lesi siphakama ngibiza ngapha uphakama umlenze aphakama ngalo lapho khona ngahlala khona 2 weeks esibhedlela eMnambithi ngilele ncenga impilo zikhona nethombe lezo nama video ngishayisa itombi ngisho nenduku estroke ikhona wale ebusuku ngilele wafika ikhehla elifika lelikhehla lafikela jejela imali emhlophe ngathi ngibheka le mali ayi yilokho zanathi sengifuna ukuphumela nophuma la ngifuna uyosebenza ngaleli ishumi yangizwa lathi ngifuna uyosebenza ngaleli ishumi umkhulu bafike bangiphonsela bese ngathi ephusheni lapho sibonakala sengiyabalisa ukuthi ngizosebenza ngenzeni nge1 rand esikhathini samanje yes yathi ngiyalazi ubizo enginikeza lona hambe uyosebenza kusukela ngiphuma lapho ke ngathi nengiphuma ivideo yami yokuqala engayikhipha ngathi bonke abantu abanenkinga ngicela bezohlola akukholwanga umuntu kuFacebook ngizohlola nge1 rand ungezwa kuthiwa inyanga yeshumi okusho ukuthi ngudokotela onyanga yini ukunyanga inyanga ngiyona ngoba kufanele iphatha amakhambi kufanele iphatha ngisho nobani onyangayo nekuthiwa seyakhulekela umuntu ukunyanga lokho ukumsiza umuntu noma abantu bakhona lokuthi inyanga kufanele kuzubizwe ngenyanga kuze kuthiwe inyanga kwase kuthiwa inyanga yeshumi ngoba phela sengilapha abantu sengilapha imphefumulo ngisiza abantu bengene bebeka ishumi ngibahlolele bephile bephume behambe ilapho ke ekwasulwa khona lento eyathi neyifika sengehlela leso sikhathi wathi unkulu ngiyosebenza ngemali emhlophe iwasho ziyobiza u70 rand sesisonke mina phungalenja angiye ngisho ukuthi kwenzeka kanjani nechapter nginako kanjani konke ngikwenzile nokwakha nomuzi yonke into kanjani ngeke ngikutshele ukuzehlisa
nokuhlonipha umuntu ongena la endlini nokwazi ukuthi umuntu unengena lapha eminyango angeni imali kungena ukugula kwakhe kufuneka ngimukele kona kunokumukela imali hey madoda inyanga zanamhla kodwa ke angeke ngiyibambe nje lapho kusukela lapho ke ilapho khona ekwavela khona ukuthi ke sengiqala lapho ke ngiyasebenza 2024 kwakune ngaphosisi kwakubani kwakuJune ngoba nango 2013 ngingena umsebenzi wangena ngoJune le stroke esangidla ngoJune 2024 uyayibona ukuthi lento yobizo kwaqondana izinyanga ngoba mina uqala umsebenza 2013 ngaqala ngoJune namhlanje ngilimala basesibhedlela kwakuJune 2024 ngalala ngabheka phezulu ngivuka ngikhuleke lapho ngisengubeni kwayifuvo siyavuleka ngakhuleka kudisha kwabantu esibhedlela kuze kwamangala abantu kodwa ngomusa kaNkulunkulu namhlanje ngisebenza ngale mali ngoba unombuzo ukuthi usebenza 100 rand yabaliswa ukuhlola ngeshumi yabaliswa kwathi njengamanje asakwazi ukuthi ikona kuyikho kumele senze njalo kunjalo manje ke ngeke ngingudlule lo mbuzo othi uma ubheka kulolu hambo dokotela umubuka nje uzibuka nawe ucabanga ukuthi kwenziwa yini ukuthi ungasweli lutho ekubeni uhleli phezu kweshumi into eyenza ukuthi ngingasweli lutho empilweni kufuneka sazi ukuthi into ayizenzakalela singayiphoqi njengamanje ngake ngithi ngiphoqa umuntu ukuthi akahlole ngeshumi ngeke kwenzeke lutho mina kuyazenzakalela ngoba ngalesikhathi umuntu engena uzothenga iswasho abanye bayabuya bazobona yabo ngiyahamba ngiyakhuleka enkonzweni ngithandazela abantu bayabona uyabuya nomunye uthengela iswasho sika 50 rand wakhe nangabe mhlubelo umuntu no100 rand ngimukela lokho bhuti mina into engikhala ngayo ukuphilisa imali ngiyibona ngisho uma ngagibela imoto zibe 1000 yodwa into engikhulekelayo angifuni ukuba isigwili angifuni ukuba isicimbi ngifuna ukuba phakathi nendawo yayisho mhlawumbe ungasithatha kancane amafushane usikhule kanjani nesiyekukhuleni siya lapho khona kuba nzima kakhulu ngoba impilo yami ayizange yabalula bhuti ngisho ekukhuleni kwami bayazi abantu engangikhula nabo mina ngikhuliswe isalukwazi phecelezini engayibeka ngicaca uthando labazali ngiyazi uthando lokukhuliswa ubaba nothando lokukhuliswa njengabazali nomama ngilazi uthando engilaziyo kwakugogo wangikhulisa ngimncane kwakunezikhathi ezempike zasengoba ngoba ngisho nasesikolweni bhuti engangifunda nabo bayalazi ukuthi ngangilo umuntu owayebukelwa phansi ngangilo umuntu owawunokulinganisa eklasini wokuhlupheka wakhonjwa yini mina ubusika ngangihamba ngenyawo ukuze kuphele nginganasicathulo ngikhumbula kahle unomeme uziyazi insizwe engangifunda nazo kunomeme kwakuthiwa umemhlambi washona lo meme kube lentombazana yaseIsrael eyazi yathi ngumntana wokudlala ngiyayikhohlwa ukuthi yakabani isibongo lo sisilona namanje ngizambona ngoba ngangithi ngiphuma esikoleni wayehleze ngilinda ngegwini mina ngisuka empilweni bhuti lapha ethi khona ngangithi ngibona igwini ngipress ngenyawo ngenzela ukuthi ngidlula abantu ukuze ngizokwazi ukuthi ngicoshe legwini ngilihle hey madoda ngangithi ngibona isnacks ngihlale ngakhona ukuze bezosuka abantu besuka ngizokwazi ukucosha lesi snacks ngangakheli mina hayi impilo yami ke ngoba ngisho ukuthi ibe nzima abazali ngiphathi ke la kuba bashona bonke nogogo bashona okukhulu yaphela nje indlanga kwethu nyanga ngoba kukhanivuka manje ngoba sekhona mina engeke ngithi bhuti okungenza ukuthi mina ngibe lenyanga ekwazi ukuba nesihle kubantu ingoba ukuhlupheka yakwazi ubonile mina isikhokho ngangisihwaya hey madoda yangizwa ukuhlupheka ngiyakwazi ukuhlupheka kuze kulinganisa ukuthi mina ngiziboni bhuti ngangaziboni ngikhula empilweni nje bengingayiboni nginemoto bengingaboni nginomungakhulu umuzi ngoba isimo engangikusona sasilinganiselwa ukuthi ilento lena ukuthina ngabe ukhula ukuhlupheka nje ngikhumbula kahle umuzi wakho kwakuze kubizwe ngokuthiwa kusendishini yangizwa kade kwakubiza ukuthiwa kusendishini kwangidlula khona abantu beqalaze bobheka umuzi ngendlela kwakuyona ukukhula nje kube nzima kakhulu ngoba webhuti kukhulu ngoba namhlanje uzobona abantu besithuka ku social media kunengoma kaMenzi ephumile ethi sizabalaze obaba bengeke
mina leya ngoma ithene iphuma yami ngambone ngathi ukhuluma naye ngoba namhlanje sizothuka kuthiwa sithwele kuthiwa sinani inhluphe sithwaliswe izinkingi esaba nazo esathwala sibancane sahlonipha sakwazi ukusebenza mina impilo zami zibe mnandi isona sithwalo sokuqala leso isokuqala esokuthi sihlupheke sibancane imizi yoba komkhulu esikwazi ukuyivusa thina siyivuse ngoba sihlupheke sibancane namhlanje uzobona ku social media kugiwa ngabantu ekuthiwa bathwele le mizi esasiyikhomba thina izigwili namhlanje akusenzeki ngoba bakhula kahle ebhuti bakhula benikezwa zonke izinto abafana bakhona bayifundanga impilo ingakho nezinto zoyise babo behamba beyibulala zifa ngisho noma bengashiyelwa imoto ngisho noma bengashiyelwa umuzi neke bekunakekele ngoba ukuhlupheka zange bebe nawo thina sithi nangabe sithola izinto sazi ukuthi sifuna ukufeza leli phupho esingakwazanga ukulibona thina emali yebo phela kunjalo nakho mhlawumbe ngokuzwa nangokubona mhlawumbe ukhona yini oke waba inyanga emndeni noma oyiyona inyanga emndenini wami engizobeka ngisobala la esandleni sagogo mkwade ugogo wami beyisangoma okay sibuye size la kubaba omkhulu bami bebeyizangoma ogogo bami bebeyizangoma abaningi cishe ngaphosisa ningaphosi cishe bala ku5 bebeyizangoma kodwa ngeke ngithi ngenwe ubizo lwabo into enza ukuthi ngize ngisho njalo nangabe sikhule emhlabeni umuntu uzale efumbethe nangabe mina ogogo bami bahamba benobizo bazombona unyanga ayisho ukuthi nangu uyasebenza befike nabo behlala eceleni kwami bethi hayi siyaliphusha lo bizo nakho aliphakame simlekelele sibe seduze nabo la sebenza ubizo futhi bebeyinkosi manabo hayi khohlwa bhuti belingayi libuyayo even gogo belingayi libuyayo kodwa isiphiwo ngingathi nje emndenini kithi kaMasibuko sokusebenza ngabantu ngizosho ukuthi ngibone ngazathi sehlela kumina ngoba angibaboni ngeke ngizingithandaza ngithi akusekho noyedwa kodwa okwengenwe lelo bizo ezokeza ukuthi ubuhlunganye ungenwa ubizo nanoke ungena mina ngikhula ngangithi ngifuna ukuba yisosha azange kufezeke lonke lelo kodwa ukuba yisosha kwaba ukuthi kufanele ngiyolula impilo zabantu ngicabanga ukuthi lona phupho elaba khona ngathi mina nengilibeke esibhameni bathi abakithi abaphansi ngeke silibeke esibhameni so libeke ukuthi kube yisosha lokulwela impilo zabantu abantu nebengene impini kube wena obalwelayo ngiyathola ukuthi ukukhula kwakho kaze kube kuhle futhi uhambo lonzima kakhulu njengamanje ngiyafisa ukuthi baningi abantu abakhule njengaba unyanga yeshumi baningi futhi abantu abaqala ukubona imali sebebadala angifuni ukufihla lo kodwa manje banalento ukuthi umuntu afuna ukuthi naye mhlambe aziphiliselele enhluphekweni ngokuchomela abanye abantu mhlambe sokubona yini ngelinanga usushintshile kulo esimbona unyanga yeshumi usungomunye umuntu ungasabamba ama-calls kaPhungalenja ungasamthinta umthabela mhlambe sokubona yini ungasamkhumulela umuntu isigqono bese ngena kwakho angeke mina bene kwami kunomuzi omkhulu angilungise lapha kusebenze lokubona sazokhuzwa oPhungalenja cabanga ukuthi impilo omdala angisoze impilo engiqeqeshile ngaphuma kuyona yokuhlupheka yabo ingiqeqesha ukuthi nangelilodwa ilanga ngisho noma ngibona umfowethu ngimhloniphe mina futhi inhlonipho imile ngaphakathi ayimilanga ukuthi ifike manje yamila ngaphakathi ngizalo kodwa umuntu ushintshwa ngabantu mina inkinga ke ngeke ngibe umnwabo mina ngithatha ukhala womunye umuntu angisoze futhi nangelilodwa ilanga ukuthi nengibona inwabo lelihamba eduze komuntu liyashintsha thatha ukhala bonke oPhungalenja lethelo ngeke bhuti mina Phungalenja ngiyoba yilo muntu ngiyoza ngiyela ethuneni ngoba angicabangi nangelilodwa isuku ngishintshwa umuntu ozomfica senemdala ngengaba ethi wena nyanga yeshumi hamba ubiza u1500 ukuhlolela abantu hamba ubiza u500 ukuhlolela abantu ngoba leyo nto Phungalenja ngeke izingisize futhi ngeke izingilekelele engicabanga kakhulu kubalekile ukuthi nangabe abantu abadala bethe angisebenze ngale mali noma abantu abadala nebefika bethi nyanga yeshumi nonyanga yeshumi kufuneka ngihlale lapha engihleli khona ngingazibonike bese siza la emalini ubokuyoje kanye amavideo ami ubone ukuthi uzoyibona yini ivideo yenyanga yeshumi nemali ephethe itax zemali noma ephethe 100 rand ngisathi ngiyalapha impela umbone umuntu ephethe
u5000 ethi mina nginkunzi ngumelaphi silima usonwe namanje umelaphi ozoza nemali ethenge omunye umuntu ukuthi akasondele kuyena ngoba nako ngimbona phungale njalo uphethe imali uthi uyinyanga uphethe u5000 manje noma uphethe u30000 uthi uyalapha isiphi isifundo ngoba njengamanje ngoba ngizoveza le mali kunomuntu oxakekile oyifisayo le mali ngeke uthi wena wenza imali kodwa uzokhuluma ngemali uphethe kanje leyo nto ichaza ukwawena kahle kahle uyimali ngoba eza kwena umuntu ukubona lapho ukuthi uyimali mina umuntu leza kumina uze kunyaka esho akazele emalini angeke ungibone ngelinye ilanga sengigqoka impahla sengichomela umuntu sengithi mina ngenkunzi hayi kodwa ubrand uthi ngizogqoka ngophela wesintu lapho ngeke ngize nguyeke nekhava la ngizoyiqoka impela ngenza yonke into ngoba ngumZulu kodwa ngeke ungibone ngigqoke ilabel edulami ngitshela ukuthi mina lana 5000 lana 10000 leyo nto wena ingane zakho uzipha yiphi imfundo wena uthumelaphi kodwa ukwazi uchomela omunye umuntu nalelilodwa ilanga futhi noma ngathiwa mina imoto zo 15 zo 50 zo 30 akona kwami nokuhlangene nabantu ungancomi ukuthi nginkunzi ngemoto into eyosala la emhlabeni ngicome ngokuthi lo muntu uyakwazi umsebenzi phela madoda uyazi lo muntu uvele ahlale empendeni zonke endazo sengizobuzana phela manje ngoba njengamanje bengifuna ukubuza ukuthi ngikubuza lento oqeshe ungimphendula yona ayi badwali kodwa ke yini imfihlo yakho dokotela uma uzibona angithi ngapha kwezokuphila nje mawuyo charge umuntu lese ngifuna ukwakhela umgwaqo mawudleleba u15000 kuhle mina ngizibeke ku20 ukuze ubone kuyawazi umsebenzi ngeke charge imali ngawazi umsebenzi ngapha ebunyangeni kuye kusebenza kakhulu ubuntu qala ngoba vele singabantu and ubuntu bonke sikuthatha kini bengisafuna ukubuza ukuthi mangathi umuntu uyangena eminyango ngempela lo muntu akanamali akasebenzi lo muntu futhi akazi ayibona imali nangeso lakhe kodwa uyayifuna imali ufuna uzoshintsha impilo kumele eze njani engenayo imali noma ayisithi akanalo lelo shumi lelo mhlawumbe usebenze kanjani wena lapho ungalendo uyiqala ekudeni kusebenze lo mina ngizoyiqala la ekutheni nangabe ngiyibuyisa lento le ngifuna ukuyibuyisa ekutheni nangogogo ufundisa ingane yakhe ifunde lengane yakhe ugogo uthatha u10 rand ukugcina ethi ngifakele ingane ephinde ithatha 100 rand ukugcina ugogo uzoyeka ukwakha lendlu lolubonda lo uzosuka ugogo ingane yakhe isiqede isikole ziningi ingane eziqede izikolo ezifundile aziwosebenzi futhi lokho kona ngena la uzofika kunyanga eshumi ethi nyanga eshumi nayo ingane amayisebenzi angikhumbule ukuthi lokho gogo uholy boy 9 ulinda umndeni lokho khona ngalesikhathi efika la lokho mina ngibuza u1.5 okuhlola ngizothini lesakwazi ngoba into yokuqala sekufuneka inhliziyo owesibili nengimcharge ngithi ngiyamsiza lokho bazodlani nomntwana ugogo uyekela ukwakhe ekhaya wafundisa ingane yakhe le ngane udinga ukuthi izovulela iphupho layo ukuthi ikwazi ukusebenza phela ibuye izovusa lezi indleko lokho lona kade eqede edayisa inkomo edayisa isibayi kunemizi namhlanje emini ngenxa yokuba kufundiswa izingane lezi ingane ezithi nangabe seyifundile ziyothola abafana bama GTI nangabe selokhuzile sekhokha le mali uzodlala no uyinyanga ngempela uneqiniso isalukwazi esina 60 70 esina 80 sizongena esikolweni sigulelwa ingane yazo sithathe iphi imali ilapho ke khona sekuthi inyanga yeshumi isebenza ngokulapha umuntu ogulayo ayilaphi imali ayithenga impilo futhi noma ungaphatha u50k wakho uthi uyahamba uyothwala ngeke uzokusebenzela ngoba uyathenga wena uphumelele idlozi la kadibana lezo zinto ahlangana leyo singaqambi kamanje ngasithi idlozi liyashadiswa nokuthwala ikho lonto kodwa ngifuna ukusho ukuthi into ebalekile bhuti la ekhaya mina ngiyakwazi ukusiza umuntu enganamali bangofakazi bakhona la ku TV bazokutshela futhi bekutshela ukuthi noma ngathi umuntu akanayo imali ngisho neyesu washo futhi ngisho nokuhlola
ngoba ngihlola ngeshumi angisona isilimi ngoba ngiqhuba ubizwe enganikezwa lona ngidondolozela ngodondolo enginikwe lona ngifuna ukudondolozela ngodondolo lomunye umuntu ozomcontrol ingakho mina ngananga umngani wenyanga ngoba ngifuna ukuzotshelwa mina ngokuthi umuntu engitshele ngaloko ngitshela ongitshelwa ngitshelwe lithonga lakithi ngisebenzise kona angingangani wenyanga mina Nangabe ukhona umuntu othi mina ngumngane nenyanga esho makavele manje hlala uyaklema angifonelani mina ngenyanga ucela ngiyacela futhi bangangifonela futhi sixoxe angifuni singene endimini ukusebenza ngoba iyona into egcinene edayiselana imqondo ukuthi asiqemelo ingawuba ngithini angiyidlali lento abayidlala ku TikTok lento edlala ukuthi ngihambe ngiyogeza ukuthi nokuthi angi-act mina nanga abantu bafuna uku-act abayele kuzala bayele bayo-act hayi oh yes act yabona nginombuzo wodwa nje baba nyanga eshumi bengicela ukubuza ubaba kulesiphiwa naso noma kulolwazi aselithe analo ekuthende lapha abantu iliphi uhlela nalo lokuthi ashiye inyanga yeshumi ezayo khona nabantu abafundayo noma kukhona abanye abantu abalekelelayo ekukhuleni kulo msebenzi yabonga baba engizokusho webhuti omdala akukho engizothi ngikushiyela abanye abantu ukusebenza abantu akulonifa ukusebenza abantu akulonifa ifa kushiyela imoto nokushiyela umuzi umsebenzi wabantu abadala akulonifa ngeke ushiyele futhi ngeke eze afford kwalelo shumi ngoba ulindele ukuthi engene umuntu ufuna ukumhlolela ngo100 ngeke eze limele namanje ngathi mina ayivuke kusasibe khona inyanga eshumi ngibona izokwazi manje engifuna ukucacisa embuzweni wakho mina ngizobafundisa khona mhlawumbe nekhona oyohlola ngushelini abawuhamba endleleni yakhe engabheki imiqondo eminye ezofika imshintshe lento ayiyona ubizo once washintsha liyabaleka kunemunye labanye abantu abake bebuza umbuzo inyanga yeshumi itheni imoto inyanga yeshumi iyakhumbuza ngani ingoba iyahlonipha ingakho nabantu phela nebengena abantu abokho yabona nje ngike ngathuka enyizizwe izobonga engaze ngathuka kodwa ke ngingeke ngikuveze ngoba naye akazange ngithuma ukuthi nyanga yeshumi hamba ubatshela ukuthi ngabonga ngento enjini akangithumanga kodwa engifuna ukuthi ezinye izinto ziyathusa abahambeke besibize ngazo ke igame ngiyabaqhuquzela mina ngiyasho ngifuna uhluke la ngazi usurathi bafuna nomkholo no uzolandela iqhubeka futhi uzolandela ngifuna umcaca umehluko la ekuthenini kunabantu abadidekayo abantu abathi mabebona inyanga ivela ku TV kanje bavele bethi nangoke lona sefuna ukusitshela ngo16 million lalela ake ngibuyela just 8 asikokuza thank you la ngithanda ngithi just 8 akubona bonke abantu ngicabanga ukuthi i-social media esikhathini samanje ivele kabi yavela ngabantu abangafundisekile abahluleka nokulalela emakubo abanye bayofa befela i-social media abanye bayofa bewaphethe kanje ama-comment ethuneni umuntu ebulawe i-comment ethuneni engifuna ukusho ukuthi abantu bakithi i-social media ngizokutshela ukuthi yakhandeka kanjani umlungu ayibona into engabulala umqondo umuntu omnyama uyazi ukuthi uTikTok nje bomanje ule drugs elimi uTikTok ufana nogwayi lo omelayo nawuke wangena kona uzongena uzothulele ngubeni obabheka umuntu ugibele naye eTaxini 1 2 3 uzomthola kuTikTok madoda e-office kunabantu abaphelelwe imisebenzi ngenxa ye-social media phelele imisebenzi lento ifana nesidakamizwa ngiyazwa ngelilanga bethuka abantu bethi ngizidakwa nina niphuza utshwala isidakwa sibekwa wena ukuthi sibe isidakwa ngoba uyasicabangela ukuthi ngoba isidakwa nje iphuza utshwala kubo umuntu odakwayo yazobhula ukuthi uthatheleka kancane kanjani emndenini abamfundi wonke umuntu umbukela phansi yazi ukuthi kunegama elikhishwa isidakwa engeke likhishwe umuntu ongaphuza thank you kunjalo ngisho labantu abathuka abantu ngisho ukuthi i-social media esikhathini samanje ngifuna ubatshela abantu bebonke bebuka ukuthi i-social media ngena ngoba ufuna ukufunda ibhizinisi noma ufuna ukuthola ulwazi noma ufuna ukulapheka lana ngizokutshela inhlanya sehlanyeni kuzongena uhlanya likhona abanye abantu abahlanya njengalo kuzongena omunye ongakwazi ukukhuluma bakhona abazomsupporta ngoba imndeni emdini ikhiqiza kumanje kusazalwa abanye abathukana abazolandela yena lo muntu othukana umuntu wrong akabona ku social media yabona amanye ngake ngivele ngithi ngiyakwazi mina
ukhanda idliso lenyembezi zembongolo ngikunikeza idliso lenyembezi zembongolo ukuthi noke nje kwakhalimbo noke wadlisa umuntu wakhe ehlezi ekhala wonke umuntu uyagcwala la yabo manje nengathi nginedliso lenyembezi zembongolo ukuthi umuntu wakho nje uzovela ekukhalele nongekho eduze kwakhe ungabona ukuthi ngiyagcwala kanjani ayi madoda hayi ile ufuna ngikwenzele lona ke idliso lembongolo ngiyalidinga bakhala omama bakhale doda yabo ngangekho ngilana nje ukuthi ngabe Zola idliso lembongolo yebo phela idliso lakho la lenyembezi zembongolo yebo ngiyalunga manje vele kukhale udokotela uzongikhandela abafazi lapho ngidliso lani lembongolo dokotela ngifuna ukuthi asithwalile kanti akuthwalisa uthwalisa imatha ngifuna ukuthwala noma webhuti yazi ngifuna ukuphendula nje ngokusobala angifuni uqamba manga futhi nje ngifuna ukubatshela bonke abantu abathwalayo uzane ngizomthwalisa ngiyathwalisa mina bhuti nasi isithwalo lesi sinyakazisa ngisho nomuntu elele embhedeni yeah ezogijima kodwa ngithwalisa nangabe ufuna ukuthwala ngokuhlanjulula izinto zedalwa zakini hayi ukuthwala lokho kokubulala umuntu othwalisayo angeke uza kanjani no50,000 kodwa ufuna ukuthwala kodwa ngizofuna yini ungavula ibhizinisi yini ungavula ibhizinisi baba umuntu wonke umuntu usuke enayo imithwalo yokuthwaliswa kodwa kezidlo zilakho lifike lihlale kuwena ngendlela efanele hlambulula umuntu umgeze umqaqele zonke izinto zakhe la ekhaya asithwalise asinayo uthi imtikolosha asinazo uthi imimoya yokuthi ngizokunikeza isigubhu ngithi mina hamba usebenzisa leli ikhomani lizokulethela imali asiyikhandi la ekhaya into ebalekile ukuthi sisebenza umuntu ngokuthi engathi idalwa zakhe zingakhanya umuntu zemnikeza umsebenzi ekhanyiseleka ubona namhlanje imiqondo yabantu abasha bazi ukuthi kuyathwalwa ubobheka bangaki ngisho nabaculi bayathuka kuthiwa bathwele ngisho nobani ethuke kuthwele abanye sebesaba ngisho nokuthenga imoto ngoba kuzosetshenziswa igama lokuthwala likulele izwe lonto leyo kunamhlanje kunezingane ezasebenza kanzima zaze zafika kampumelelo kodwa namhlanje bahlupheke phambi kwabo bahamba ngenyawo njengami nje mina ngangunyawo enkazo lonke ngangihamba ngenyawo ngangathwele namhlanje nase sengiphumelele sengithwele nase sengivusa imizi yobaba bethu sesithwele kodwa sihlupheke phambi kwabo sasinana emzini yasemakubi akushiyo ukuthi awuthwele kanzima ngithwele kanzima ngani iyona ukuthwala ngoba sathwala kodwa nje la ekhaya budayi isithwala sinaso asithwalisi ngizwele kuthiwa bozofuna lento cha bhuti anginayo manje ngizothola kanti into engenabo cha inyembezi zembongolo hayi kona wele bafana bami abona wele inyembezini hayi nganitshela umthabela umbuzi baba ukugcina nje ngakumina ubhuti usesemncane mumbhekile usesemncane sizwa ngakithi le sikhule nayo nje ebhekile okay how so akaze kufika umuntu athi hey kanti umfana omncane kanje inyanga like into ezifana nalezo zinokwenzeka nophunga le njabe ejethi kuzongena cha impela ngabe kusho njalo nithawu lo muntu olikane ebhakede wena lo muntu ositshela wenza apha TikTok mana ke futhi engifuna ukucacisa la ekutheni nasa sengiqhubile semsebenzini yeah hayi bhuti ngiyaphuma kumuntu wasemhlabeni kodwa nje nokungibona nje uzobonela umjita nje unganankinga inyanga igeza nje nuku iperfume ibe yinhle ithandeke ibe right iphile nje ngilo muntu ukuthi nongibona kwefonini ayiyangikhulisa impela kidlo futhi uyabona nakuthi emthakathi uyadala kodwa naso ngibona yabona insizwe sencane enganankinga kodwa ekhulele emakhaya yaba ngumzulu futhi umakoti khona Njalo ukunika inyembezi zelo. Khona nawe mfuna ukuzama ngapha. Cha wekuthi engifuna ukusho. Yeah. Endleleni yomakoti. Ukhona. Okay. Ukhona futhi omdala. Ngethi nje angimadvertise. Ngoba kunenzizwa namhlanje bahanje babafazi ngoku-advertise ukhuzane nje uthina ngabe seveza umakoti banje nakani ukhuzane babembiza bethi hayi ayivukelwa lento ayinamakoti kutheni nase seqhamuka seshado ukhuzane seqhamuka ukuthi senengane kwathi nya bathi namhlanje abantu akavukelwa kanti babemboneke uqhubuda avukelwa uyabona ngifuna ukuyicacisa la ukuthi ukhuzane uphila impilo yobudoda
akayivezi azange ezwe impilo yakhe no impilo yomuntu wesifazane umfazi wakho bhuti umfihli ngoba uzomphosta intombi ngake siqale intombi ngizophosta intombi ule kuthi unkosikazi womuntu njengamanje ngani isikhathi umphoto uyama-advertise phela nje ngisho nasesitoro ziya-advertise imoto manje wena ushuthi imoto yakho ngeke ithengwe izothengwa phela wenzani wena angayi-advertise kunomuntu njengamanje enizothi ninentombi manje ethi le ntombi akaphumile nje ngizoyithola eyithola ku-event ilahle ethi ngisacela ukuthi ngiphi inamba ngithola kuwena uphunga lenje bese ikhiphi inamba bese uthi uyazodala imthathe angani wena uma-advertise u-advertise intombi uzothi umfazi wakho ngizokhuza ingqweleke impela wengqwele ngikhuzwa inyanga yeshumuke into encane yekelani uku-advertise abafazi benu ko-TikTok nako-Facebook post umfazi mhla ushada ushaya iy'thombe zesimanje ngoba nangabe umu-advertise izawuthenga bazahamba-ke abantu benu zamanika ukuthi niyiphathe ngendlela efanele kunjalo nje ngiyabonga kakhulu ukuthola le information ikakhulukazi lesengidabula kakhulu leyo ukuthi awuthwalise hayi angithwalisi bhuti anginaso isithwalo mina ngoba kwamina ngithwalanga ngeke ngithi ngingathwalanga mina bese ngizothwalisa abantu yini kumuntu engimthwalisa ngana kungihlula kwamina wena ukuthwalisa amthwalisi nje mina into engishoyo umuntu akaphile nethonga lakubo libe liqiniso nanokuthi amathonga kubo umuntu akawahlambulule ebe mahle ugeze ithonga nofuna ulwazi ukuthi uze la mnyanga yisho mina ngiqende ukuhlala nawe nje ngikutshela ukuthi yazi into ezokusiza ukuze uphume ebhenkini thatha la uqedile phela kunomuntu olashwa ukukhuluma kunokulashwa umuthi mina bhuti umuntu ngikwazi ukumvusa nginese sibhedlela ngase sekuthiwa ngisendaweni yami yokusebenza lapha ku TikTok ngiyathandaza uyavuka impela esibhedlela nami ngiyibuza ukuthi uvuka kanjani kunjalo avuka umuntu mhlawumbe uke wathinta indaba yokunyanga nokuthi thina sazi ukuthi umuntu oyinyanga akathathi kahle ekhanda lo muntu uyathakatha lo muntu lona akazwani nabantu abanebala le-albinism mhlawumbe lo muntu engasathwale ngey'ngane zethu sibona nje umuntu oprograme ngenye indlela kudalwa yini lokho dokotela engizokusho nje umuntu omdala yabona khehla lami nangabe uwumuntu onobizo uyolo uyozwithuneni akubona bonke abantu abayokuthanda ngoba ngithi kuluphi usuke yikahlahle nje iyibhadi lento esiphila ngoba ubukeka njengomuntu ongasile ekhanda ubukeka njengomuntu onamanga ubukeka njengomuntu okuyibhizinisi mina ngikho kwibhizinisi bangaba kulona mina ngikho kulona ubukeka njengomuntu ongafuneki albina yikho lento ukuthi kuyathwala ngalo kwakubulala ubuntu nokuzozwisa ubantu ubuhlungu ukuhlulele abanye abantu abanelinye ibala uthi ngoba naku umuntu mbona umhlophe yini ningathwali ngabelungu kodwa albini niyakwazi ukuthi nina nithi ngoba umuntu wegazi unegazi lomuntu elimnyama kodwa uNkulunkulu wamubhalile ibala kunalo so ubona ukuthi lowo muntu loyo kuthwale ngayo ikuphi inhlanhla ikuphi lapho khona owakwambona ekuthiwa unemali noma uyisigwili noma unjani nize nimbone ukuthi uyimali kuyinto nje yenkolelo yokuthi ingoba umuntu omnyama nangabe eforced into uyayifuna ukuyiforce ukuthi kukholelwe kuyona ukuthi iyona kwakuhlukumeza labo bantu beze bebabize ngezinto ngoba bebahlukumeza ngoba bebabona bekulesasimo ayikho lento ukuthi ithwalwe ngabo laba bantu liyafana igazi ngoba nokugcaba igazi lomuntu omnyama kuukuthi uNkulunkulu uyakwazi ukuthi enze umuntu ngoba lo mzimba wakho umhlophe eyishaba nje wambathisa leli bala hayi ngoba eyinhlanhla kusuke kunento thize lesukenzeke kumzali naseyidalweni zakubo kuze kuphume lo mntwana bese bethi abantu hayi lo muntu uyinhlanhla yini umlungu engabi yona inhlanhla niyakwazi ukuba iziqila zabelungu nisebenzela abelungu kodwa nomuntu wakini oyilibala elimhlophe yena akasisigcina kufanele nimbulale nibulala kanjani albini ngoba naye imhlophe nanginomlungu umhlophe akafana nomlungu yini umlungu ungayithoke yena ke uthwala ngaye kuzothwala ngealbini ingoba abantu banale nkolelo ukuthi umuntu omnyama nje neke wathi le ndiyasebenza yabo nje manje ngabe kunje mina nje manje ngithola isitulo esimnyama siyathwalisa bazogijima uzobona zo 100,000 la ngaphandle ephethe isitulo esimnyama ezothwala ngaso ngoba neke kwakhishwa into engazathi phecelezi iyona ezolandela kubantu abamnyama kodwa lena ethu iyaphilisa ngeke beze benange namhlanje nongavula iBhayibheli bangaka abantu abakufollowayo
abafundisi usababona befollowa lapha kumaBhayibheli bambalwa abantu ngobani bafuna ukukholela entweni ozotshela ukuthi iyashesha ayikho impilo eshesha ubhuti into nento nesikhatha abajaha imali baze basethuneni namhlanje ngoba bayijaha enjalo manje ke dokotela siyakubona nini la ngibheke esontweni khona ibandla mhlawumbe nokulivakashela khona mhlawumbe ubizwa ukuholela esontweni phela nangabusho mina usho umuntu okholwa ngempela ekunezinye izinto ngeke ngize ngizisho la bona konke ngiyokusho ukusonda kuyasonda impela okay nengakutshela ukuthi namhlanje mina ngumfundisi ukuthi yebo ngizokubuza phela ukuthi uhlangana ukufundisa inyanga neChristianity mana ke nangabe ethi umuntu uhlangana phi okunyanga umuntu nangabe ethwele imoya yabaphansi kufanele nithandaze kuna lapho futhi ngiyabuza yini ukuthandaza ukukholela ukuthi uyomemeza uNkulunkulu ukuthi yonke into iyakhulekela ukuze ube nayo konke kufuneka ikahle umthandazo uhola nanokuthi uyakha ukuthula ngaphakathi kwena ngisho uhlonipho yonke into nanokuthi zonke izinto ziyakhulekela ngoba nami nengiyinyanga nje nengisuke ngithi ngiyophahla emsamo ngiyoguqa ngona ukuthandaza nengeneza abantu bakithi abangasekho thank you ngoba phela kusekukhuleka yini ngabe ngigozoguqa emsamo nje sebeba ngithi ngiyakhuleka bomkhulu ngiyakhuleka bokhokho ngiyakhuleka nini nangabe ngiyankulunkulu ngiyanthi ngithi uNkulunkulu ngiyakhuleka kuwena ngenqondo nokho niqale namhlanje kusho lento isafana mhlambe ngiyubuzeka kulombuza ke ngithi mina mawuthandaza uye usho yini ukuthi egameni lika Yesu nelendodana nelikaMoya uyakusho nje nangabe useyidalweni futhi uyayo usho ukuthi kena ke ngiyakhulekela nina idala zemfihlakalo nina bakamoya angisawufaka ungcwele selithi nina bakamoya nezithuna zonke ngoba labantu lasebekhothene kusuka sekusebenza umoya umphefumulo uyasala kodwa inyama iyancwatshwa cha ngiphenduleka ngcono ukuthi mangifunde encwadini ngangekho kudala ngiyathola ukuthi babehlukunyezwa abantu abanalesiphiwo naso kakhulu babe ngafuneki ngisho ematrenini emabhasini aseyikoleni phela nje ongeke uzungene ufake something olukhomba ukuthi uphila lolu uhambo so ke kuhlangana kanjani manje ekuthenini kutholakale sekukhona abantu abanokunyanga bese baphinde babize futhi ngabathandazi kutholakala kanjani uthi wena kudala babengafuneki babengadifani kodwa namhlanje bayasonda umfundisi uyalapha ube inyanga ngapha ubube umfundisi ubube umbishop ube ngokuhlukahlukana leyo nto engizoyicacisa ngokusobala ngifuna ukucacisa ukuthi inkolelo yabantu abamnyama usuka kwaqala yayingafuneki umuntu omnyama kwakunengcindezi kwakufuneka kuze siyokholela into enzabelelo ngoba imoya yethu thina abantu abamnyama istrong enabayifuni ngoba iyakwazi ukuwa okay kodwa manje nowuthola ukuthi umuntu akusahle ukuhlangana ukuthi vele kufanele noma engawubani oyinyama kufanele thandaze nangabe wena unikwa ubizwa kusilo lakho kunabanikazi babo njengamanje kuzofika umuntu mhlumbe owayekholwa la ekhaya mina khona umuntu namhlanje osindisiwe uzophuma manje kuthiwa akashone emoyeni wabantu abadala uzokulahla umthandazo ngeke akulahle ayitukelani lento ukuthi ngoba inkolo angithandi ukukhuluma lento le ngoba egcineni igcina seyifaka epodini mina ngithanda into ebana ngoba inkolo ngapha bachitha ukuthi wena kufanele ungathandazi angifuni ungena lezo zinto kanjani ngoba akasikhulume ngoShaka uShaka kuthiwa wafika kwenye indawo wathandaza kodwa akaza property uShaka akaza Christian kodwa wayenzi kodwa wathandaza eyinzizwa nje ephathele into ehawula thank you ake sibamba so umfundisi wayethandaza kubani thina kahle kahle besithandaza kanjani yinini baba abantu eniphethe ubuthina sesithembelekini yazi ukuthi kwayona lento yokuthi uthola ukuthi umuntu akazazi ukuthi ubani kodwa uyakhonza uya enkonzweni isilahlile kakhulu sinja because sizithola sisilandele ezinye izinto esingazazi kwakhona ukuthwala lokho makuthi vele ukuthwala kwakungasiko into yakwaZulu yes lapha ukuthwala kusiko kwethu thina abantu abamnyama okay thina abantu bakaZulu sasikholelwa isihlahleni yangizwa ukuthwala kwafika nabantu bokuhamba okay ukuthwala kwaba imilimo yezizwe ngokuthi ke umuntu omnyama wakithi uyashesha ukukhohlwa inkolo yakubo ethanda izinto
Nabo yabanje manje into lento inesikhathi sakho bokuze isikhathi usisuke sifike futhi esithi uduma ukuthwala sedlule leso sikhathi uze kuthiwa sekuduma igubhu wathi mina nengavela nokunye ngithi njengamanje ngikwazi ukuphendula amanzi ekhuluma uzobona bonke abalapho uzobona sebefuna ukuyokhomba lamanzi bewaphendule nabethu umuntu ngiyawaphendula yakhuluma thina abantu abamnyama babaZulu nangabe siphuma ngempela ezweni lakithi kwaZulu lento yokuthi ukuthwala nalento yegubhu yayingekho kithi nazo thina kwakhona ukuthi kunemithi kumbiwa isihlahla uthatha amafutha enanana inyamazane lezi zihlanganiswa ukhulunyiswa induku isebenze yangizwa kube khona umuthi ozokhandwa nje nesihlahla kuphela bhuti umntana ukuthi lesihlahla lesiyabona la nyaka zakhona isihlahla kanje ethukhanda idliso lokuthi lo muntu ngisho noma ngathiwa kunomoya akasuka uhleze ngike la mina ufika ucaze lento lokucaze lento ithathe ihlanganisa nezinye impande kuyizenze zikhulume bese ubuka ukuthi ngabe isiphi isilwane engasithatha esinepower esokwazi ukuthi siyorula le yanto le ngizobuya futhi nana indabeni zamadliso nani ngoba bengathanda ungena kuleyo topic kodwa ke sekuzangiphoqa ukuthi ngicine sengiqhubekisa thina sasidale ukukhuluma ngeke uthathe umkhulu wakho uyombeka esigubhini ukhulume naye kanjani esigubhini yayizo lento uzongitshela ukuthi wena uyahamba uyomemeza amakhehla kini ekhomaneni ikhomane leli mina engahlahlaza ngamazinyo ngidle manje iqede nya kodwa uzokhanda ikhomane wena uthi le yanto yasebenza abantu bakithi thina bathathwe into encane bakhipha imali enkulu ngekhomane nje umuntu ezokhipha 30,000 ngento le kufakwe khona amafutha cooking oil kwafaka amafutha eqwathi kwafakwa ini kwagcwaliswa lana kwathiwa khulumisa lento into engeke ize yenzeke namhlanje nengangiphuma lenje ake ungitshelela umuntu oyi1 wakwaqhamuka ukuthi mina ngithwele nazo izinto nginazo ngaphandle kwenyanga ezothi mina ngahamba ngathatha lento niyabona nami yangisebenzela woza nawe izomthatha uzoyithatha ngeke umbone umuntu othi mina ngithwele kodwa umelapho uzombona ethi mina ngikwazi ukuthwala ngeke ke zofuna imali kuphunga lenje yena kodwa ekwazi ukuthwala ngemali uyifuna kanjani imali kuphunga lenje kodwa wena uyathwalisa nami hayi madoda why mina ngizofuna 30 million kuphunga lenje kodwa why mina ngabe ngisebenzise lento ihambe yongilandela imali ibuyibekela efuna mina ngithiwa impela abathwalisa aba ngihlupha ngivele ngiqonde ebank negundwane ngifike ngikhipha imali ngibekela ngikhohlwe zingiliphi igundwane lele kwakuthiwa liyathunywa libuye nemali ubani okwabanani ngabe sicebile sibanenge hayi madoda kodwa manje ngoba abantu abamnyama thina okwethu kusebenzisa izihlahla lento lena yafika nabantu bokuhamba lenokukhulumisa ukuthwebula isigubhu sikhulume ukuganga lo ukuganga uyawazi ama pyramids esinawo nje eAfrika akhiwa ngobani kanjani babe sebenzisa mapha amandla ngokwakho umucabanga ukwakha lezi zinto angafakazi kakhulu lesikho Ngicela ukubuza ukugcina mkhulu sesoyibuyisa manje sesile maphethelweni mkhulu uthi ukuthwala kwaAfrika nabantu bezizwe usho abantu laba bayi30 mawuthi abantu bezizwe sawubona futhi akusebenzi lo aya kuvuleke ngempela umdayisa wathi udawumboni ngathi wendayisa ufana le insizwe khandi irasa sekumhluku ikhanda angiyazi yabalela bonke lokuzana babaleke ubaleka kwezasithatha cha wonke umntana inkolelo yelokhuzana yesithwalo thina kwaZulu sasinganako lokuthi ufuneke kusetshenziswe igubhu inkolelo nje yethu thina abantu abamnyama yayisekutheni sisembepheni sisekuhlanganiseni amakhambi ebe umuthi ukulapha siseyihlahla lezohlanganiswa lezi ihlahla lezi kufuneka zihlambulula abantu bebeqine kuvuleke indlala ngoba nozokhumbula nogogo babevuswe kuseni uthi ngoba ngisho ukuthi uyawazi umuntu wesikhafuni mana ikhafuni lezi ulana umuntu lo uthatha umfana ofunda naye nangu umfana ofunda naye athi obophephe isimonyo hayi kwakushelaza nje esikoleni cha ukale khona lo ophephethwa ukuthiwa nazi leyo mithi ke ekhandwayo kuhlanganiswa izihlahla nani yonke lo kwakuyiyona kuthina lo kwegubhu cha wafika nalabo bhuti ababethoza nesikhwama uzojika sobhethu 50,000 angifuni ukubasho hey madoda bathoza kodwa phela ngibasaba base Nigeria laba basiqole emafonini laba bakwazi ukuthi ekufonela umuntu ethi laba bantu laba nabaloni wakwalibona nje uNigeria ihlala emkhukhwini namhlanje ayikhohle impela khohle
lapho kufanele sikhulume iqiniso. Abantu yabona namhlanje kunomuntu abayekiswa umsebenzi thothi uzoyeka umsebenzi ethi uyekile lo msebenzi loyo ethi woza resigna lapho ulethe yonke lo mali yakho sizokwenza imali uyakuthatha bekufaka endlini emnyama nawungena lapha endlini emnyama kuvala umnyango ubuye unikeze isikhwama kuthiwa nansi imali uthi uphapha manje ngelapho uphethe amaphepha ikona ukuhlakanipha kwaba nabo negroup ke lezi ezinye ngifuna ukusho ukuthi iqhamukapi kodwa ke siyofika isikhathi Mkhulu kwathi indaba yedliso abafoti bahlupheka manje umuntu ashawula uvalaza paka imoto eceleni ngoba sekufo ebona imisikolo kamama awusikamleke eziyakhala kuleli idliso baba sistrong impela kwezinye izinto kodwa ke mase kufona omama ayubona shaba robot uvalelise manje shaya robot yabona wephunga lenja ayibandlisi wabafowethu laba kakhulu kakusiphelile khona umuntu okushanga edliso ethi nanga ukumcabange ngo1 ebusuku uzwe yazi ukuthi kwenzakalani phunga lenja yabona ifoni nomfonela ufuna ukumcheck ukuthi awuyivali ifoni ufuna ukukhuluma naye ezezelelane ezumeke bese uyibeka la uzwe ukuthi ngabe kuphuma ukugudlula inyama nayikugudlula umnyama mama ukwesezumekile kwezenjani manje khona lo muntu ongakwazi ukulala madoda bakushanga ngendaba la kuseva likhona idliso bro ngifuna ukuthi nali idliso likhona naleli idliso lenyembezi zebongo nekocabanga umuntu wakukhale zethi inyembezi zonke no drive imoto likhona idliso futhi abafowethu badlisiwe khona abadliswe kabuhlungu ngoba lento bengichaza eqaleni ngithi kunomama uzokukhulisa umama ekufundisa isikolo phumaleja ekufaka esikoleni university ufunde uzoqeda bese kuqhamuka nje umfana ezinye izizwe asafuni ukusebenza segutsa nakubantu besimama zila abantu besimama ukuthi nje nike kwathi oba ubheke ngisho umuntu wakho sekuthiwa akasebenzi ukhule naye nje ufunda nesikolo uzothiwa ayi siyasebenza siregister emsebenzini uzwa kusasa ethi ngithumela amalobolo ngamlobola ngoba so yabonto so uzodla manje kunedliso libi elibulale imizi yabazali bethu elinye idliso labalibi laxabanisa indodana nomama kwazi wakhetha ukuyosayida nomuntu esimame ngenxa yokuthi umdlisile omunye umuntu wesilisa usedube ngisho ukubo wakha ekhweni uyawuqeda umuzi manje kodwa uthotha kakhile kubo kunalento engizoyisho abantu besifazane angisho ukuthi ngoba ngibaphakamisa bazogcina bephakama phezulu wabona ngeke abancono kunabantu besifazane abanamandla okunamhlanje imizi yasemakubo ikhonjiwe ukuthi lo muzi uthethe wakhe umfana kanti akho intombazana imisi indlu into ongakazi uzuyibona esikhathini samanje benabantu besilisa asebekuthe ukuthi kufuneke beyokwakha imizi yasemakubo ngezimali zengane zabantu ingane yabantu ihambe ithatha iloan ka400,000 ngenxa yokuthi yakho ubudlelwane beni bokuthi bube right lapha yogana khona wena na umuntu wesifazane uyakha kanjani ifoundation kwenye indawo ungakayifaki kimi yenza ifoundation kini iqala la ukhulele khona before uyobeka indlu ngale ekhweni nakhona emzini uganelani mina ngithi phungaleja kusuka manje wonke umuntu wesifazane nangabe ethenga imoto akangagani naye akayishela umama bese hambe yogana yedwa naye ke imoto isale eqale phansi nangabe unemali akaqale enze ngabazali ngoba abanye abantu besifazane bayilobolile nebeyilobola bona egcineni manje semhlumeza umuntu wesifazane umuntu wesilisa sefuna ukubuyela kubo kanti wayilobola yena bananga abantu besifazane abalobolile hey madoda ake siba bese uphila kanjani usumlotsholiwe impela ukwazi ukushaya umthetho uzoshaya umuntu osifazana uzokutshela ukuthi ngiyithatha imoto yami futhi kuncane lokho futhi khona okuthola ukuthi umuntu wesilisa ugqokisa umuntu wesifazane hey madoda kunomuntu wesifazane owathengela indoda yakho brand new wamthengela iguthu wamthengela iskipa namhlanje unentombi ngenxa ukuthi wathi umuntu wesifazane uyena ogezela abanye abantu besifazane unikeza umuntu wakhe imoto ngoba uthi nawe umfaka kumajidi umfaka la ukuthi kungabe engazathi manje seswele kunomuntu onentombi ngale moto ayinikezwe intombazana le ntombi seyihleli la emoto la ngifika mina ngifeka iya driver lento hey man iya driver lento bafowethu
kunabantu ababagqokisayo umuntu wesifazane umgqokisela amanye amadoda injalo nje ithi kodwa ke akunankinga siyabona ayiwa vela ukhuba kuma mthabela ubuza ubaba unyanga yeshumi simthola kanjani sacela ubaba nje share ama details zakhe sesivala nje ukuthi utholakala kanjani usebenza kanjani ikhathi ngayonke into abantu bazokwazi uma bebukela babone bazozosizakala la ekhaya cha ukutholakala kwenyanga yeshumi kulula silapha epage lenyanga yeshumi DR nyanga yeshumi kunama scam abaningi asekhona wama page na ku Facebook ikhona inyanga yeshumi futhi nama scam futhi maqaphela angihloli online mina angifakisani imali ephepha okay ngiqondile nje nongifuna ungithola kuleyo ndawo uyongithola kuyona nangabe ukuthi ngihambile ngiphumile ngiyothandaza empangeni uyongithola empangeni nengikuphi kodwa izinda sasekhaya asesebhekville kodwa kwamanje ngisebenzela nakhona la eGoli eSoweto ngiyatholakala eGoli inamba engitholakala kuyona kithi 0765678530 0765678530 iyona ke inamba yenyanga yeshumi waza ngizokunikeza inyembe zembongolo umyeni wakhe ekhalela ubusuku nemini no siyabonga kakhulu kabi inyanga yeshumi uthathile inyembezi ngithatha zona phela manje ngisazofaka ishumi la uthatha inyembezi zobonga ufuna khaleza kuze kusekuseni kusekuseni lo mthetho ngasho lutho mkefe siyabonga